Yaklaşık ben öyle kamerasını paling siapa malah nuisia the fire marshal Ay, pa-invite na kayo Merry Christmas na si-invite na kayo Ngayon na, wisya na dudu. In fact, ko lang na malam si-invite na kayo Museum Aru ako din layo na ito ko ako na ito. Wisya ako layo may sanlalos. Demonstrate. Talib, nikimit na ito. Pinkoin cash ito. Kita standing ni ka siya. Ay, tidak manda. Doon sa sigasan Bamen, Vice President ng BCA, Cynthia Levit. Rosira Sang Laluso, Ya, ngali ang aming guide sa irap mga singay. Nangapa, tumuy. Song ya Bamen, Champion Master Resol, Naknas Biya Kudalusan, sampai si biasa lalu, Susia, Merry Christmas. Merry Christmas, Susia. Hello, Susia. Nalikan, agna sa mga dawi nalik. Nas convenient park back inside, yok na sightseeing residential area. Okay, time on inside. Hargain talik na two money de so free anyway. So mga wala si ke parking lot si mo sila na nagajam. Nas kasha back itsingan. Betul lah talikan, atas liye kewa talikan.
Honolulu na kaya trebe isay ni sabi ako na Amen. Amen. Kids? Kung dala natin bakit? na 정말 웃지 않네. Kullalos'ke yerimizin namı dana. Minister ide, Minister adı, oylar June Simon. Pangan matsim lalos'ke yerimizin ya. Again itu. Karena yaksi matan kialos'ke, we went back as in the war. Yolum alap naselos'ke ye na bonse. Los pa ucak na yakuda, yaşados, paspas, on. Aglen may sasi masibet kangen. Ito naman ang kiyas lang may nagawa ko, suwi ka tayo na akman ganyan lang sila siya. Ash magyasha, kung kininin na, kung kayo ni Fogikil, kung ni Mewi, manim.
Ako din albe, Tigin Richard, Tiginis Judy, kudo kay Koin Ngano, at Koin Nagay bising niya. Merry Christmas. Rules pa yung siya Gawin na ni, Nagnas, Paspas, Sansipas, and Malos. Paspas, Sansipas, and Malos. Merry Christmas. Sansipas, and Malos. Paspas, Malos, Sang, Happy Yellows, Paspas, Merry Christmas. Sansipas. Lame, veteran class levels. Lame. Paspas, Malos, lame. Merry Christmas. May moment na kawa Merry Christmas as in na kawa yan ways yan para don't sin God was a man kaya ko lang tayo small church sa dito was na in fact Merry Christmas as in na kawa as fans Happy New Year damala First time, Paspas, Malos, tadi natin siya.
kembali ke nanos gitu. Ada rasa si beki raun si lasne. Kadang si si malalan si bos si jalan main nak ewa. Tawat kit si awo orak lah. Kali ni kita nato kadang nama sang nama saya itu ikan. Kau tahu si jak nama lah Merry Christmas. Gimana first mana juga proses song, terus dia berlalos. Fast. Yan yung Proses song, noon siya ani. terus berlalos dia sampai Brazil, pamilya na parents tayo. Thank you. Thank you naman, Dem. Basta mabuti. Aula, Bethel Church, Merry Christmas, Doman Love, Basin Dalit, Doman Love, Merry Christmas. Apna samsi bas, makon, man tadik kada siya, Doman Love, Nasiwas Dalit. Doman Love Dalit. Baba ni ipsi benki me asla siya. Idak sa fina, Deni na ako na aktu ko ipsi asla siya. Asla east side, west side. Bana gideng siya west side, east side som med, west side som nakalos. Bana bela gide flena east side in naknas ako na os som na dige. Ako na aslo sa. Ikaw na sin mo kat sibedian ikaw na sin tamode ke camera kabakulin yokshugaye kat Yewit Seulash Fitela naman kay namin. Ikaw naman lang. Yokshugaye ashuman. Ikaw na sin Gagawin. Ikaw na sin Minister Aaron Sikra. Ikaw na sin Opsan. Harry. Kimchi, naman lang, east side pa kawin niya. Korean east side, hindi pa, hindi corners nito. Noon na simmet na tayo, kung sinat niya ang plane kuhos, ganti pili siya kuhos, again, Ozun, again. Ozun, Merry Christmas, kaya na si Bessie lang kayo, galing buhay, ingan, na Sisla mana kayo ay hanak kaway niya, weakness niya, nakisyasalan niya. Laban na sin, nabarapan, nervita, Merry Christmas. Legend niya team, Merry Christmas. Yashue, Merry Christmas. Hindi, Arbor Christmas. Doon sila na ko
Napakaantay mo yung katigilin kasi. Nagpakaliwagin mo ito ba? Sa after na kayen mo yung KOSRAE Honolulu bang kasi. Ito naman lab na si boss na kayo. Senior, Pepeo, Intan ko punta ko yung main, ikaw man lang. Merry Christmas na siya din. Never na logi ako naman, pe. Merry Christmas na siya din kayo. Na seaside pa ba ang naliliyagi? Bella siya kaya hindi. Madiin ako siya siya, nitlimay ko siya ako din. 오인요리 앞에 나를 내보다 덕스토리, 클린업, 기나가 지다. 이사이, 왜냐면 꼼짝이게. 이보기 가도 로시안 누구누구. Exactly. Ian Richard lamda. 내가 비행을 내가 내가 나오기. 아마가 날고다 West Side. 이기는 so we got the West Side. Kilala si Luis, Merry Christmas. Kilala si Nenita, Merry Christmas. Nenita was sponsored on West Side. Matapusin tayo nito. For our active West Side. You know you guys show? I'm gonna post it later on. I'm having a hard time, but the rest of the stuff I should be able to get it done tonight. First time on the West Side, nadama with Eintracht. East Side was nadama mo. Eintracht si PNC. First time on the West Side, Minister Suwa Pwede. Vice President Lawyery. Minister Suwa Pilipinas, Napnasin, Tabanimita, Inanagin, Lemon Suwa. Saya una, tapi lagi tinggal nak, is menakan, tangan je. Minister Suwa Pilipinas, Liga Napnasin, Tabanimita, Badinal. Saya koki rakyat. When you look out Liga, confident in our Napnas, going to forget with Mas, with Manas Lash, maybe in the golf, Academy in Java. I should. Isai. Yeah, wala. Exactly. There are lemon foster to ngayon masipog din. River West Side in sa ako lang, kilo siya preparing yung kailangan lang bake mo. First ko nila, siya ako na. Kilos. Dito na tansap. Nakuna ito namin matara. Dahil sa diyan, spark at pleasure sila sa Monmal para nabalawa.
Yan na, dito na ito. Wala. Yan na ngayon. Yan na, sino na tayo. Hello, Benasil. Bonnie, skiing. Merry Christmas. Pero we could say ba? Yes, Belgiumse Academy Financial Ministers so nice si Fellow nag-iwag. At nasundan, so tigit na sa God, tigit na rewa. Hindi si Fellow nag-i-pray last week niya. Lemenan. Ang recite lalalin loma. Kaya Jackson, sexy la. Siw kasi lala, Rosafas. West side pa, sisagot. Alam na kayo west side. East side pa, nagreklamo na yun yung check ngayon. Alam, full na lady. Iloy Louis, west side. Lord, I say this side. I'm gonna Samsi Basco on this side. Basta. Merry Christmas, Kashus. This side, wait, this side.
Cosplaras, east side. Gabat Junior Squad, Minister Willie, Dawson, Evan Baldwin, Opson, Sadam, Chris Fugogo, Jason Pagod, Kimchi Izisagi Labegi inside. Chris Fugogo, Sexy Labegi. Abe Arkibos, Sinju Manda, Visugogo, Labegi. Evan Silas, Aspege. Minister Malikan George, Labegi. Aspa. Yado, Nazo. Din massimo, è una Christmas story. Merry Christmas, Cleveland. Nowodowskie skip trzeba. Connected. Home Dali Star, Merry Christmas. Home.
Jangan. Pas-pasnya lulus. All right, Kiani. Number one. Number one. Well, Merry Christmas, President Nagawa. Wangi ako lang ni side. Ngayon ako tayo pala nagi Roland Sunglass ki Belgique. Kanang gati. Kushe kaya sa London Nagawa. If you know sa Sandwiches, wala yung bakit losan. Anak manas ako wikat kaya sa gati Sunglass. Anjuya fact, kula na sin Nagawa kaya ki Belgique. Merry Christmas, advance Happy New Year na Nagawa. Loman labisay. Samsi basan lulus. Merry Christmas. Ano lulus ka? Gan mo lulus. Kaya siya lulus kisang lulus ha. Pas-pasan lulus. Peminas. Pas-pasna. Merry Christmas.
Lolo's own song, Alolan Merry Christmas 23. Nagkuyak song. On man this side. But with a lot song on. Iman, Merry Christmas. No. Long on the east side. Wait na kayo. Nandiyan na cover. I'm Mr. Ronald Shoe again. We last on this side. Merry Christmas na Shoe.
on, up karan, on. Johnny, are you there? Sige, June, metala, pinakuluhan. Nasin breast on the east side. Kimchi is aking yung kuya. Lovensil namin Fausto, langgap ang president. Vice breast on the east side. Sana, upper belly.
susunukan ni Bel. Ang susunukan ni Bel. Minister Joel. Merry Christmas, Orla, West Side. Lucas Angibat and Lalos. Nashal the peak yellow willows are right like it.
west side, paano na may siya langin. Hosanna, Hallelujah, Happy Birthday Christ. Kulaban lang west side, San Sebastian Lalos.
Muchas gracias a todos. Susunod, CSS Integrate, Chairman Tano, sa may class. When lumagap ayaw west side, in fact below the sea. God kigakain we afrolatye alfashi aflatlash church Honolulu isenge. Kung sa below the sea sa kaywa sa marsh pala isenge. Inwi una kaywa mga alfashi aflat kalos isenge west side comes back. Merry Christmas and friends, Happy New Year and sa kaywa. Today ni abulan ro oling song. Kaya also mo dari apa uling sangan gusto kasugat kisang lash. Naman lang kita sige now west side nagpulalos kita sige doon malam sa uso kayo. Tulaman lang na si west side, sang sila sa west side, kaya nawal lang church, ipapagalaw na si west side, nagkawa kaya ako lalo sa gayong re-apply Christmas 2023. Oğlanlar kadar bir şey mi açtı bu cildeki?
Chu, namna Celebratory was Honolulu so. Merry Christmas!
Merry Christmas up to the friend. West side, basketball on the west side. Church. Announcement during Iplanitawi, Vice President Lasha Bangay and Kantavila. But I get a bango, Diggin Dawson, the way of Vinagal. Ikat sa kanang tingin to sa ningi. Layla, kay Bob and Naglin with Malain lang siya ngi. Happy birthday na siya. Kumitala siya, bumakatita pala siya. Pinamalala na siya kake. Wala na lang na siya. Huwag mo ulo. Ikapel siya. Happy birthday. Well, masih dengan wibe. Wala kisin bilo kang saking gat malak igat kain. Kak ni kapon dengan raspberry sige. Pada dengan sisugan kak saking gat malak. Bilo na shoes na kay wake engan barlamos. Belala. Usa kalem ye engan lo singa kalem ni lapos. Alay fugis pe. Pindege gawan buena tinggat. But ale ban lesala lagi. My plan is to go. Man, the lunch was for Christian. We have the infinity getting real like now, and I'm saying, so be better than that. Plumala Kimag in the group. The lunch was to go. I will let the Pastor Derek, Pastor Elwell, Pastor William, Rocky Wusidan, was sometime when we back let you see when your mother now, but the game and then go in academy again, life. But it was been a while in your rush. Adalang si Bebo na mas ito yung redaksyon. Kasi yung kulomalap na sumos na gawa. Kulo na sumos na gawa kay East, Gavinyo West, Gavinyo Choir, Misia, Talisig na sa yung sumos na gawa. Kulomalap kay mga gawa. I'm sorry that most of my speech in KOSRAE, but I would like to also recognize those non-KOSRAE speakers that is among us. I would like to say Merry Christmas to you and advance New Year to you. Thank you for being with us today to celebrate Christmas. KOSRAE Honolulu Congregational Church in Honolulu. Ilo malam na shoes pangifak announcement siya na meeting ngayon akalimya gibel singing. Lutu ang tawag kaya prayers week rekanan ka latuduan kaya belmay and then New Year's Eve. Nakakalo ng galane tayo nakatulog kaya usinan si Davo. Gunner ano yung yasa siya ba? Abana nagkatsak ba na kusresin muna kayo ang mga gabin bigat ka athletic of pinne isang gano'n singat at kayo ang bad mobile sulat siya. Pang-fact mga nang say we close with call we have kumabala hinan Honolulu Benjamin is going to fact Merry Christmas and advance Happy New Year was compared to those. Global Ticket Dawson, Iplan Church on Gine, nice balance in Idawi, Finash, announcement lalos. Hello, Kibela Idawi. Ngayon, like on Idawi, Preston, we make some lush with a sponsor. Iplan Idawi, espetafa fak. Merry Christmas to us. Advance Happy New Year. Actually, Tasha, kulamalan ako takin in spirit ang lena. Matawag na kayo, sikat matawag, hindi ka staff lagi ba singay. Pagkita pala, pagkulong na shoes na kayo umata ko. Moving into we mass, to kumta ko, you work with singing, and we actually, di masing iba yung shubek, hindi ka na akilin. Letting Christmas is to still in Christ.
Mula lang singay boss manja ke alulan pastor. Panang tatafla na lutu. Kad kushe akfulat la siya ngayon tatafla ke ipla na luwe. Panang desi pa kushe kung tatalidu. Kasi noon yok pa kita tatafla ke ipla na akfulat la siya. Panang kad kushe upe nama tak para basenge WCA WCA the choir talik ipla na tawiya at tatafla ke panang kad kushe East West. Hingga nakpanas kasi pagkip po siya noon. Pada mga siya gusto inge, nakpanas taga wicked, akfalat ye, learning Jesus Talang Christ. Masinge, natafla dito, katatafla na pagin New Year, nag-iyat sa siya, kita pa-announce ito pa. Kapag mga faklan itawi, awal katlet, ilo na simat na gaway sa mas pagkasyo, may silbe, akas pangin yung gawas kaya no. May kasyo anas, kumusta yung plastic backpack, around everywhere. Kung inanay tolla, kung nanakpanas. Wamin kut kita fuliye, sumnigin ka lo, may kaya siya yung alal ko, fall na simet na kaway may go kids. Uwi may naman. Nakpanas sa bahay nga may fak, kulaman lang kami ng los na kaway. Bilaman lang, dawi ke announcement ng taga Euros. Kaya agilin, spekalun yung fakulon si Pastor Terry ke Arshtal Euros, ingay wigad, kasyagat kiblan. Ike salan lena, kaya kulogin pala na selfie ni Arshtak Erol, may tigla sa fila. Kulabala, la Minister Fausto, DMO and nongan ko in Gastape, in ko in Orela, pasig bilolog. Kami tigi mga kaywa, kalwari kadaklin. Kad flat and lush, kipel mile trade na sish. Nagden ko kayo ni akfulat learning Christmas, feeling musinyo. Oos sa magtawi, aloin ko ni kas, tagani lush feeling musinyo. Menonang si Marsh, nagipasya magkastamin tigiyo at kalibye. Space yung nagtap mo yung anak. Kapag nagkingamatami tayo ko liye, ako na loos, akfulat loos, may nakaiwa fina Honolulu, aliye, koos, akkalanye, kikasingen, ingangan. Bon social loos, bon kaksak, mahigan nakaiwa, usak fashion kan kaksagin, card, flat and lush. Ke ilsa pa mawen natin, ingoy na si finchak lop ko, nakimul mapatpat. Narakot nakaiwa, tan kusingyo, imbangan team sa kumaan yarosh, accept na kapin yeo. Later ka din ko'y ingan ko'y mawulash, kimadan ye, fashion na kipet sige. May insiyo makadil siya na sikko mo, ka din ko'y shook ye. Ay good kak sa ganon, fagat kilman, or at a lush, ka din masinyo. Panangawi, pasyaw na kayo magkast na, ngayon ko'y fat gula malap. Gula na sin kay siyo mo, long, Morstan med cold lows finansieringen, pasta lows of in the wagon, med cold mashisnia being going up fast yet, tell them get digit lows in the Kaiwa, but then along say well lows in fact below us in guys in the Kaiwa. But I work here, but I glance up, wire, the relationship natos, and we Uluan, east side, our side. Tari lagi main in the Kaiwa, the Hamatayin Gan Lie, Akak Sakin, rather than guys in the Kaiwa, telling the singer. Kalwari God fam, Merry Christmas, nasimos na kayo. Gula malagila. Bilaman lang, Pastor, kinaagilin be Arshtal, the best anti-DC Euros, at kusui kaksagin nakugan God, panangil kayo wigod. Pinay the best lash, the best lash of wangin, Arsh the best si Pastor si Euros, kayo wigod. Akay yung wigod lash, pinay. Panangil Lela Bella Finash Pefa, Toto Yerol. Bella. Hello. Not much away. Well, then masimit, kasakin ka, kimulash na kaywa. Kudawa na sin, ikatapilin, nonlal, purut, una kaywa, indaka kaksak Come lang, again. kikitin peso na.
Katar na mga lap. Dapat ni Dewi Longge. Kasi mo kasta din yung sakay kutuwa. Kaya ipadla na lang siya siya ngayon. Ingan kin makati orang na siya. Ako yekat. Mori ka tali ki makadu clash. Second land kani clash. Na yaron. Kari na mga lap kita kay di bobo. Kusaw mga lap na siwas na kayo ba? Kingay nagkalayang perdon in siya was kalim ki makwas araw ki punuwas. Puwas kakagapsak puwas. Ki fong luwas o ki pasenong luwas. Kusaw mga lap na siwas na kayo ba? Kusaw mga lap ki may sang sa mga tari na ki mawan niya madashi ki. Kusaw mga lap ki bela. Bila malap, paingin sham marsh, niki pensinge, kita sudah kalau ini berkasih apa lagi kini, kita ngesher kum sikoja kin super bagun, saya paingin, kita ngesher berkasih benda kewa, ini nak kasih benda kewa ini kasih ke, ready kucing, klogan lasia, ready masih sikma, ini nak mereka ini kat fashion ini begini dia. Badan kum sikoja, mungkin som, ace berkasih, When mọi người ta con là cũng và quỳ về, thì đến cái sự abanas, phim trap của mình cần giá sẽ gần, ready good sẽ hoàn chỉ số man của ta in the league India. Bên tí kinh tari, thì đến cái sự bên cái nas price in sang Bali at Tony Lash, at fa in the league is của giá sẽ. The league sẽ gặp phải mấy giá sẽ lâu, global xin mình cố lần tới cái agora lâu cái giá sẽ nghe. Badan kita kaksakin rela los. Kita nusay namanas pinaka tigin Richard dengan jasika Friday sangkali itu wanita sudah fa illa subing sebagai. Which is going to be the 25th back home in KOSRAE with the Monday. So this is what it looks like. To me, it's a success. Everybody's having a merry time. Everybody's having a great time. I want to wish Global Digin Richard, umefit pala mga watching dumag nakanla masih patau ya kita tanah betang mungkin tegak di emeta. Al, umsigo siya kin sa Facebook ya siya, ungo dem bende mas lege namanas benda kya siya gumge.
East side, tayo mo tayo niya ni West side ka sumutulla, ako lang nag-flat lash. Uy! Yun niyo kudukda po siya. Ano lash dito, ako lumigas na ako. Ang